Oui, magnano tsara atsika jiaby. Ya, zahay zany efa satria manko gendarme reo fandry gendarme amin'ny fatry sava zany no discussion tsika eto. Mikasiky raha maro finaritra ny talahy. Gendarme zany fitsaragna zany mbola tsy mandeha le ankety, ninay efa mandeha ary efa amin'ny stady zahay zany efa tonga amle stady ny marigny. Azovy le gendarme nidariko, azovy le gendarme nagnolagna, azovy i piaro zareo. Anombohako azy, voalohany indrindra gendarme avy agny Sambava ny ankamaroanjareo no tonga tagny maro finaritry antalahy nandeha nijery le basy. Ino mo le situation zany le gendarme zany niola tao amin'ny baligny zany kofa nisotrosotro de namoaka teny tsy voahevitry, de izy mo kofa nagnaboaka basy de tanany tofokon'ologno, de teo zany no point de départ. Fa ny atao amin'ny gendarme nagnano le nagnolagna nanolana hoy izy atsika ny viol zany, le gendarme ny viol zany dia adjoint commandant groupement Sava, zany hoe zany adjoint colonel gendarmerie officier supérieur commandant de groupement ni Sava, adjoint azy zany s'appelle antsoina hoe commandant Lalena, efa naboakany amin'ny Facebook ao. Igny zany no nitondra élément nandeha tagny antalahy, nandeha nidigny nagnano ankety ni darkôly zareo, ka io Lalena io zany tao amin'ny bureau mitsy nanaovandreo ankety no nagnolagna le zaza tsy ampitagno tovavy. Voalohany commandant Lalena, io commandant Lalena io adjoint commandant groupement ni Sava, colonel zany. De faharoa misy gendarme, bon appellation chef tsy haiko gradinazy, honoré ni namango maloha nagnambogna basy le tovavy le commandant, vangony vadiny zany niolanany zany le tovavy, izy niala avy teo mbola nagnambogna basy koa, niditry koa honoré. Araka ny information hazonay sady mamo zareo no membo rongony, niditry honoré. De niditra koa misy 2 stagiaires koa namandreo nagnolagna, efatra zany no gendarme. Fa io stagiaire reo zany efa agnatiny mitady sarinjareo zahay, ndraiky misy lieutenant koa namanjare, misy lieutenant antsoina hoe lieutenant YVA, YVA io namanjareo avy Sambava io. Zay zany mazava koragna commandant adjoint commandant groupement Sava, le mpagnolagna s'appelle commandant gradiny 4 boutons Lalena. De misy gendarme chef honoré, de misy stagiaire roa, efatra zany nagnola. Eto amle nidariko misy lieutenant YVA sady nidariko izy, igny le zalamaty igny zany izy no nidariko azy, ary misy namany zareo roa zany zareo, lieutenant raiky de misy gendarme ho tsy haiko koa re gradiny, igny nidariko le nafaty na vakitragno tay le olo maty. De veo koa io lieutenant io koa araka ny vaovao Belaguerre baka agnaran'olo vangonjareo e. Niditry tao amin'ny tragnon'ologno Belaguerre ao maro finaritra io izy, nangalitra akoho tsy vitany gendarme, nidarik'ologno
nafatologno nangalatra koho mamborogno koa io lentina io zay raha jiaby tamirovan'olo nindesindreo zany hoe zany ny vaovao hazonay zany tsy maintsy arovagna ireo gendarme reo hoy colonel commandant groupement colonel commandant groupement Sava satria io lentina io zany avy ny antony arovagna zareo zany io lentina io zany avy agny amin'ny fatry fiaviany filoham-panjakagna colonel Mikael Kamila Rovagna zay zany baiko ary io commandant io koa olo manakaiky ao amin'ny ministère zany mila rovagna dikan'izany zany avy amin'ny colonel commandant groupement Sava zany tokony ajanogno le enquête momba gendarme fa tsy maintsy arovagna ny élément ka eto zaho manao antsoavo amin'ny raha ohatrany manko tsy maintsy lehibe général Bama ministre gendarmerie commandant comme général de Nonos Sokafo amezo autorisation de poursuite judiciaire reo gendarme reo fa tsy ekegny ary zio tôt ou tard zahay manko tsy misangy satria misy milaza hoe misy général mihitsy magnantso colonel ela ataonay mihinanay manila ela ataonay an'izao hoe mon général alors que anao handrahogno zahay sampatsikilo eritrereto fô anao nefa ho retraité maraigny anao retraité ary anao tsy basinao igny tsy maharo anao oka le menacinao zany atavoagny agny amin'ny gendarme fezinao fa tsy zahay ety zahay voalohany tsy fezin'ny gendarme faharoa zahay tsy velominy karaha mampanjakagna malagasy ary zahay tsy velominy ministère ny gendarmerie pirenena oka ifagnaja na colonel anao na général anao na ino anao tsisy raha atahoranay izy roho ambony roho afiriagna na ambony roho zagnahary igny ny atahoragna afiriagna izy roho mangala fofokegny afiriagna izy roho mamparary antegna afiriagna izy roho magnome fahasalamagna izy ambony any atahoragna ary izy ambony atahoragna sy tiavigny izy koa mbola na olombelogno mitovy zaho général colonel mitovy igny anao tonga defa atako magnanigny tonga defa atako magnanigny anao koa fa général na colonel menace zaho na commandant na gendarme anao na zofy tonga defa igny amegny anao igny satria voalohany arefa tsy magnaja olo zany ve nagnifagna gendarmerie ambositry sy Moramanga un commandant un officier 4 boutons magnaolagn'ologno sady mamofogno rongony koa mbola lentina mbola tsy haiko lentina vo iboaka sa même pas firy temps sady midarik'olo mamon'olo mangalatra koa koa karaha manareo ma tsy ampy anareo tsisy vaiavy mareo agny tsy ampy vadinareo koa fa tsy ampy vadinareo mandena makorely ary koa tsy ampy makorely manorata aminay MP mihitsy le gendarme le nagnolagna regny na misy gendarme tsy ampy vaiavy na tsy ampy vola tsy ampy karama amena vaiavy zahay mihitsy antoko makorely amena alefany amin'ny bureau-nareo agny vadinareo fa tsy zaza 17 ans vadin'olo efatra amitsika miteny io zao zaza io zao tsisy fagnampiagnany fanjakagna voalohany izy fa simba raha mahavehivavy azy mandeha ranoraha fotsy sady membo de tsisy fikarakaragna fahasalamagna anazy tsisy andraikitra raisin'ny fanjakagna ary eto koa mbola masaiky koa le gendarme efa mangalatra mamon'ologno mbola masaiky miseho hoe za avy amin'ny tany neviany filohan'ny fanavozana amizao za tsy azo kitigny tokony arovagna jany non c'est trop
Ary io ne gendarme raiky roa manao azy, gendarme jiaby maloto de eto anare magnome tsigny hoe aha, anare tsy te gendarme, anare tsy te mpitandro filaminana. Taloha zany olo matatro mpitandro filaminana zany, taloha mpitandro filaminana zany, zay raha ataony hoe mpitandro filaminana on couche afody vava, afody magnanigny, taloha zany, fa tsy amizao. Zay zany raha ambarako. Taloha aminay faritry tsy mihety, taloha matahotry mafireritry zany. Mafireritry zany mpitandro filaminana, taloha zany. Amizay fa évolution jiaby efa mivoatra olo. Zaho aloha aminaha aloha za tsy afaka hagnaja mpitandro filaminana lasa biby ohatran'izay. Raha mpitandro filaminana magnaja tegna izy hajaigny, raha mpitandro filaminana tsy magnaja tegna tsy Zagnahary. Non, vous n'êtes pas un dieu quoi. Anare tsy Zagnahary, anare olombelo. Nono hoe misy basy zany de mirehare. Ary eto za de efa raha efa ataonay zahay agny efa mandeha mihitsy zahay mangala sary reo gendarme reo, vady amanjanaka reo gendarme reo. Raha ohatra igny lieutenant regny, le stagiaire mbola tsy manambady, tsy maintsy azonay fogna sariny sipany aboakanay Facebook. Ny antony agnaboahanay azy tsotra. Izy zao raha magnani tsisy enquête, tsisy fandraisana ndraikitry ny tompony andraikitry. Izy ato zany izy mba hitan'olo am Facebook agny, igny zanaka le gendarme nagnolagna tary. Voilà. Zay zany fandehan'igny. Ny tohiny tsisy tohiny hafa zare tsisy fandraisana andraikitry. Ary ny vaovao regninay zany manome hafitra zaho amin'ny député-ny Antalaha. Tsy haiko anao na zandrilahiko anao na zokolahiko fa donc izy ko anao agnatin'ny 50 ans donc mety mitovitovy fa ajaika anao honorable. Anao honorable mitandrema na fa commandant groupement-ny Sambava zay appuyer-ny adjoint-nazy, appuyer-ndregny gendarme regny mitandrema na fa anao hitifiron-jareo. Zay. Anao mila mitandrigna anao mandeha amin'ny coin misisisiny. Abou portant coup, abou portant zany anao fa fazanjareo. Zay vao renseignement hazonay zay. Ary renseignement hazonay io tsisy raha vandy zany. Tsisy raha vandy. Asevy miboaka e zany gendarme jiaby nandeha maro finaritry de le olo victime tavoakeo. Ahaizanjay ho azy. Haindreo hoe i olo nagnano azy. Izy koa foriny zanakanareo amin'ny gendarme ao atan'olo karaha igny, donc malaky anareo avy agny Tananarivo feno tôbily tsy maintsy mijotso agny mandeha mamotika olo. Nefa raha vahoaka madiniky tsy rarahinareo. Est-ce que normal? Zay zany nagnofanana anareo gendarme tagny Moramanga sy Ambositra. Zay zany nagnofanana gendarme agny Ambositra pour être violeur, voleur, arrogant, corrompu, je sais pas quoi, criminel. Voilà. Raha tsy faly amboary déontologie-nareo fa c'est pas normal. Zay le mandreraka am'le ty ampekary. Être commandant zany andafy aty, être général zany formation fa tsy miandro hoe ancienneté tsisy raha. Na misy tsy mahay mitazogny basy aby, misy général tsara nitagna basy lasa général satria ty voilà ty anjaranare mandiniky. Zay zany hafitra avy aminay regny momba zare aboakanay toato izy io satria ny antony agnaboahanay izy tsisy fandraisa andraikitra tany fanjakagna, tsisy autorisation de poursuite judiciaire avy amin'ny ministère ny gendarme. Aleo ato Facebook ato zare mandray andraikitra. Bonne journée atsika jiaby. Zaho zany an-tragno zany andrinandro anao ropo azy izy taminany nifoza avy takeo izy teto amizay aloha mandeha ila koa izy taminany mandeha taila takao tamizay za taila an-tragno zay raha i ala lambanao izy tatahiry zarogna lambanao izy naroroko lambanavy te ambony silipona amizay narorogno erany teto fa amizay lamba i erany tampena faraketo mariny loalitry teto amizay avy teto
Allo eky mitsokongagna izy taminah, tsokogna amizay izy avy te izy amizay nagnano raha nataony taminah tamizay izy avy taky. Raha izy io izy volombolagna amin'olo izy taminah fa anao tifirika edanao izy taminah. Hainao le nagnano azy kay tena. Eky le nagnano izy koa hitako. Okay. Breaking news alert from Gassy Info. Stay tuned for the latest developments.